UMLA Kadongkram constituency ubak lambor malingyang ulaong. Balada omday baki balang ki ai ke jing sakri sya ke imlang sa lang da ka pule ki skul kan long ka ba e bhai ki khynnah ban yo jaka pule kham tam ki bawan ki long yeng ki baduna ka yo ka kon hakum ha kan ga jok bomenta ka ba kiu lot ka dor habaro ki liang habakran ga jing elang ban pule ka yeng skul na ka benta ka class 11 but class 12 jong ka St Joseph secondary school lat kor ha ka step jong ka khat ar tari no pra ar jar puar udio UMLA ulaong balada susanya lei tang ha ki skul ne ki jaka pule jong sarkar katta ki khynnah kinom yo rung school show ya kan ga yeng school la tai ha ka mang tingka ka balong ar punyo lak sau poi hajar ya ka ba UMLA ula penyo lingba ka scheme DMF lai don la kan ga ski do ba PT pasa o project director DRDA uba Andrew Merthong video kam lim CNRD block ufa the Paul O Lingkot provincial ka Shillong province ufa the Sylvester Sinram SDB principal jong school kinong elam snong kinong hikai lambat ki khynnah school yo ini ski na daw kalong bagatin kong kajingetli kalong kabor patay ng bajong kajingetli kajungi pagisala panyo ilagay kasi kamen yakabang inyo pankap yung riban jong kane ka school building yakabang yung ka secondary school kan sa long si ka higher secondary school house them hajar pulay so kamen sibune namar ba ngitip siya yung kane katan kajungi kibon pa hadu kata-kata ki khynnah bagitan ki cases hadin katu kadne ki bangalamat bajan ki longin ki bilang kwa ban pha ya lagi khon ki ti ban ong ban bo shishu bakin yo shishu ya ga jinang jing start andre don ki khap ka ba wat kita ki longin ki mla ban kashan namar ki ong ni hap ban pha ya lagi khon na bo sir na bo shnong jungi bakin lech bo sir shlong kecil kecil set kamde ke bagai kumhar ni kapor hatin jong kalok down ni suhu syai ba ke jingyo jingkot kalanang hiar pati mar kalanang rem kalanang kiodor kapai kali ke pasan po tingka manda kala kiu sispa tingka kamut nada ki longin ki bakham tuna ke jingyo kamut kalakham ni kalat yer tu kalongin bakin tha yana ki khun bakin lek pan pule shishu pan pet yelade Tenring aku panong hari kapor ngalayu gini paro ya kecil kapag kibabun kilong yang kimat hapo kaligatan kisumi handrengi sotanat pat panong hari kapor balang pa jom kani kayin school kaba internet kani ka school building kaba don hamni hapo kani ka compound jom ka St Joseph compound kaba internet kaba he ngamnum artatin bagi longin kiblado ya kalat kanti kibaduna kejimyo jingkot ngatarai kilawan banyabe hapo kani ka school building kabang shukli udalski arfur nyola sabwe hajar ka total sanction ya kabang iyo ban penulong ya kate ka school building kumtai tanaso kalong kaburang kabakraw ay kublay nakabanta nyong kami ya kabang pilaya trishikam agban penulong ya kate kayeng kumte kumbakalong banta Reverend Father Sylvester Sandrem ilakren hashwajuma basis katangais pa apun reo laseng ya kate school pat lakang ipek hapo kani ka jala ka jugi ngamkren ya ka India Parokoi ngakren tai thik tang ya ke ai ka bangi hapo kane ka state ke juri ngidon sipon tali ki institutions ki bapanya ki private institutions ngidon ki government run institutions ngidon pat ki institutions ki bapanya ki missionaries Lada people tang ya kabang ngayon mga hapo kanil ka consciously kajwa ka enrollment jong ki students the people ki Kenya ka Don Bosco ki Kenya ka Saint Francis ki pagpenta ya ka Saint Joseph Secondary School but people ki schools ki papaya ki bagan hapo kanil ka tanjungi nga sutu siya ay baladang gan
Some of he kum kita given IT lagi panwanra pansen i skul. Ngatarai bansu syariah tang haki government institution kamut admission ngidum yoshu. Handai lamba jong kini kipa mafi pia syamkia ban pentelun ban pentikna ban ai ban wanra ya ke jinang ji start ha ke jingmut ju khat ju khor ki ti ju ya chakmat ban te ya ki skul ki bophe ban ai pat haki ya da ke jinang ji start but yang shem bagi khynnah ki ban yang ni ya shu so si ban pa sa khamat te dama kata ha ke kapor Masal ban penpawiang hakmat jopi. Ba 8,000 pun riu ginyo ya ke jingeh ya ke sispa teli di maujang di wapi pelayan. Ingin skam bagi nang yo susu ban poi kita kapor. Ban teli tenat ban dangwan rak susu ya ke infrastructure ke badai hapo jong ke skul.